እዛ እጅ ያለው ነገር እየሳበች ያለችው ወደ እሷ። ይሄ በህግም ያስጠይቃል። ያላየሽውን ነገር በህግ ራሱ ያስጠይቅሻል። ከወንጀለኝነት አይታነስም ይሄ ማለት። ምክንያቱም እስካላየው ድረስ አንድ ሰው ወንጀል ትሰራ እስካላየው ድረስ ያ ሰው እንዲያደርጋል ማለት አልችልም እኔ። ምክንያቱም ያስጠይቀኛል በህግ ገብቶሻል። ዝም ብላ ልጇን ማካደስ ገባ የማይሆን ነገር ገብታ ነው እሷ ያለ ነገር ውስጥ ራሷን የከተተችው። መክሰስ ራሱ ይቻላል እኮ አላየችም እኮ ማንም አላየንም። ብናቆማ ጥሩም ነበር። እኛም ሀቅ እየፈለግን አይደለ? ግን ትልቅ ወንጀል ነው የሰራችው በጣም ያ አማ አኩማ ዳለተና መሲን እንደ ዋንተ ባየውን ከሰራ እንጂ ሳፍና ሬኖ ትብልብለሽ ሳፍን ተሰጥቢና ብልብለሽ ተሰጥቢና ማለት ነው ያ rakkoon qabdu oduun baay'ee masan isii bira gaa'in beekna bari'u as jala deemanii dhageeffatu beeknaati isaa biraan ga'a oduun yoo kaastu kaasuu baattu immoo seeraan gaafanna salphaadhanni viidiyoo isii gadi buusee qabadheera nama si kaafadheera rakkoo miti seeraan gaafannaan dhaabbattu yoo ta'e waan argitee ragaa ittiin qabne tokko namarratti akka kanatti lubbuu lama balleessa jettee irratti hojjechuun isii akka ta'e beekte isiillee. Isa qofa miti waan hojjetu baay'eetu jira. Karaa keessaa waliin haasofnaa kootaati. Yaa qallaakii quxuraan intin bilau hedau wayis taasa yaa'u dhiigaa teenya jedhanii soonnoo jedhan hiduma waa kaasu. Waan hin beekne kan hojjetu waan seerri ragaa ittiin qabne. Mee yeroo viidiyoocha daawwadii godhishee godhanaaf. Naanaati ogeetti raacheen ebeluuni foto keessaan wala dubbisnu mee waan hundaafu karaa keessaa wala dubbisnu hundi keessan dhageeffadhaa waan tokko isinitti hima ebeluun lakkoofsa ishii qabaachuun oolu gaafa jette waan biraa galcha rooti qashtii ka jettu kana galcha Jamaran ani maqaaraatiin dhufne gaafa dubbattan eenyu akka jedhe adda baasee haasa'in maqaaraatiin dhufne waa hiraachuus hin beekne hunduma keessan hin jedhu obbolaa koolaa dhageenyu taraa nageenyeeni qabachuu danda'a lakkoofsa ishee eebeluu qabachuu danda'a jedhina ijoollee oromoo keessaa qabachuu danda'u hin sonna jedha malee eebeluun qaba gaafa akkana jettan kana koo waan baay'ee humta jechuudha tokkoffaa jararratti illee waan biraa akka uumamu guutuu jechuudha baarii akkasii amma fakkeenya biraachee qaba jettanii sitti qabachuun oolu wajjii viidiyoo hojjete jettanii gaafa damaddamtanii booda immoo xoosii biraa raachee irratti fichisiistu jechuudha jarri warra rafanii namaa bulanii innis tabaabaarii dhaquu mana akkanaa keessatti ijoolleen oromoo akkas jedhanii jedhu. Akkuma mana garagaraa seennee citii namaa dhaggeeffannu kan isaanis asuma keessa kalaas okkee dubbii dheeressin kalaas gabaabsa sibattee boo kalaas gabaabsa dubbicha waa'ee maqaa namaa hin dhayin hawaasuuftanii. Aara nuti dhoofne lubbu maal taate eenyu kadhayyuu beekonni. እኔ ብያለሁ እና እውነታን ሲጀመር እናውቀዋለን እሱ ማን እንደሆነ ያኔ ወና ከናከ ከሰን ጅር ይሄን ቤት ነው ያኔ እሱ ዳርቻ እንደሚሮዛን አስገባው ሲመት ዳቴ ዋንቶ ኮቴ ኤቤሉ ጋፋ ከና መና ከና ታሳን ኤቤሉ ከኔፍ ታውኖሉ ስላን ኦሮሞቴ ኢትዮጵያ ጀመረ ማመንዴ ቤኩ እንደንጋበር ና ከናፉ ኢሳይ ማሆን ረጅረታው ኖር ማለት እሺ ሮዚ ፕሊስ አልሽ ምን አልሽ ወይ አሻማ ነገ ከሞልተኒ ያገዘኒ በይተኒ አማ ኢሲን ጋባ ከነ ዋና ከነ ሀሶፍተ መረጃ አሰራ ፍለታኒ ደመኒ ምጨትቲው ነው ግሩፕ በቃ ዲሲ ከላስ የትኛው ግሩፕ ነው ቆይ ሮዛ የትኛው ግሩፕ ነው ግሩፕ ይሄኔ ጋፍተ እኮ ድፍታኒ ሀሶፍታኒ ለምንድን ነው ወሬ ብቻ ግን ምን ያደርጋል ቆጥፈል ወሬ ብቻ ሚጥቃ አጭት መርአቱ እንደንደተን ጀቹ kiya ባላ ማርያታን የውልሽ ወደደችም ጠላችም ይዋጋዋን ታገኛለች ይሄ ሚዲያ ህዝብ ያየው ነገር ነው ይሄ ድብቅ ምናምን የሚያስከኝ ነገር ምንም ነገር ይደም ይሄ ወንተ ኮ የሆነ ነገር ለማድረግ ስንፈልግ እሺ በውስጥ መናገር የምትፈልጉ ነገር ተናገሩ ጁጁ አትበሉ እዚህ ጋር መጣች ህግ ያየው ነገር እኮ ነው ህግ ሁሉም ሰው ኢትዮጵያ በሙሉ ያየው ቪዲዮ እኮ ነው ይሄ ድብቅ ምናምን የለም ዋናውን የተናገር ነው አንቺ ተብላለች አላነሳም ብላለች እና ከነጫለ ማል ጎና እኛ ያለው በህግ ያሳይቃታል ያለ ካላስ ሌላ ምን ብለናል ምን እዚህ የመጣችሁ ነገር እንትጨምራ ታወራላችሁ እዚህ የመጣችሁ ይሄ እውነት ነው ምንድነው ከሚዲያ የሚራቅ የሆነ ነገር ቢደርስበት ሚዲያ ላይ መምጣቱ ይቀራል እንዴ በፊት እኮ ሚዲያ ነው ሁሉንም ነገር የሚያየው ፈልመቱ ያን ሼር አርግለት ለዳለቻ ቪዲዮ ነምትይሳል ፈልመቱ ረፍቴት ሚዲያ ቪዲዮ ካሚን ከመጫቲ ሰኖራ አብዲ ከሻርሙጣሰን ተም ካና ዋንቲያሞ መቀይ እሺ
isa shi amma dhufee jira itti himnee jirra okay akkuma dalachaan jedhee Oromoo gowaa hojii olaa jirras gubbaarratti dhugaa rabbeen. Ogeetti lubbu jirta. Madhiisaa bakka aboo ajandaa jijjiiraa isaatti uffufaa kalas. Akkami bareeddu ko. Eessatti baddaan jaati? Hima jira bargaafa ati bakka ani dhaquun barbaanne faa yoo ati jirtu bakka asii laalee faa deebi'aa. Hayyee maaltiin baddeen hirkaa turtee tokko si argin beeku dhugaa. Jira dhugaa rabbi sin dubbattu kottaayyuu atuun baddee maal. Ani dagaafaati